swallah agus Nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya bialuinian a qualification aya bialuinian aya makna nian na sifat si iku pengaruma agus sifat si iku pengarumaan naging kutwa sabut na suaku agama. Antunono ni dalil tano. Antunono ni dalil tano sa aya qualification aya mbebanugna ipagiu ku pekatalinguma agu ipembebanugay pemimili si iku pengarumaan na sabab si iku sabut na nasudin sukatiru nabingka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis genggo tayamanan yana idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluquhu fazawiju. Ayamanan yana gengga ya hadis pianutul yakina Imam Al-Hakim agus At-Tirmidzi si ko mga muasir su Imam Al-Albani na epitiru yana hadithun sahih aya kaya panutulono Imam At-Tirmidzi na genggo tatigina idza khataba ilaikum amay kamani kerekano amay kamano kesamrekano agiyeng kutua adna agamanian amay kamano kesamrekano agiyeng kutua miyaso atakanuku agamanian na ando manay kapaka pagagamanian udah pagana disiku agama kau to na inu kia tagu isa agama agu inu miya kapiay parangai kakagi miya paganadien nakagi adna swayanon naginan din ipitiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam amay ka makataling umarkan waging kutwa aden asabutian kuagamanian aden na ilmu iyan kuagamanian nam berubarisinyo na pakatarusanyo na kakapeniyo fazawijuhu na tisaging kutwa hadith mambu akapengila si ko mga bae ipili si ko mga bae mialoy si ko yamanan yan na mialoy yakina Imam Al-Bukhari agus Imam Al-Muslim yamanan yan na lagi din ama beger hadith na gengo to bagaswin tano boso di makami mute sa mic na mute ni sa mic yo tiginatong kahul mar'atu li arba piano tula iyo Abu Hurairah radhiyallahu anhu amana niyan genggo to akiap maana eron o mga muasirin mga syurahul hadith na ayaria betadu mga tao akapili eran si iko aya maana niyan na balairan ko tapar so pengarumaan iran na sabab ko hingga aya pengaluin tano li arba sabab ko pat aging go to mambebetad mambebetada sifat o mga tao ko ka pengarumairan antono ni pemili iniran natigina lima liha wali jamaliha wali hasabiha aya ipili o tao si iku pengarumaanian sabab ko kata idian sabab si iku banginsanian nagu sabab si iku tamukian na antono ni ini panguyat Nabi sallallahu alaihi wasallam fadfar bidati dini taribat yadaka aya ini pangurau o Nabi na aya pili angka pengarumaan ka na suad na sabutian ku agama aya pili angka na sumaga agama na inumia ka pagagama subai ka aya makna niyan na kanabanan tiuruni sawahi abanian din siabut suagama udan yan paganada na miya paganadian fadfar bidati din aya pilihan kana suadna agamanian kaangka di pekaupe kaya mana taribat yadaka nami akan beken alimangka si ekolopa nami tikna kaun nagiu tui ding kaka pekaupe gina ni mana ni na mia suga tali tiral ama anau hadis Allahu akbar walillahil hamd naging kanan upama kabatan udnanan sina iya ging kanan akatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam magisembes si pengaruma agus si pengarumaan na ayab saya mawabalu ya kualifikasyon na suka paganada si ko agama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah